جروجاوای کردستان باجار قامشلو صباح و بخیر به تماشاوان هیجا انستیک تیوی. تماشاوان هیجا لباکور و روجلات سوریه تاوی ایریش داگیرکریا دولت ترک هر و هاشر تو مرجین زحمت این شهر این کوچبریه کو هر دم الوی هر میرود دن دسته پرورده هر و ها مامسته کلوی در دمینن هر دم دناف هولدان ناف خبات کو جبو زنگین کرنا واری پروردهی هر دم دناف خباتی دبون ایرو روجاوای کردستان الباکور و روجلات سوریه روشک نو رودده جوانین کمانین زمان جداتر او جی روشان خوشیا کرونای کووید 19 ایرو جبو کو تدبیرین کلوی دری هاتن گرتن دربار پرورده ده دواری پرورده ده الوی در جاری دسته پرورده ده مامسه هاتی گرتن امی وان مجار نقاش بکن بوره پارو بکن جبون الخاندنا وی مجار ایرو میوانی مجیده دری حاضرن میوانی مهف سروکا دسته پرورده الهریما جزیره مامسته روحات خلیل هم خیراتن سپاس بله هروها هفسروکی ریوبریا دبستان آکانتونا قامشلو مامسته گوران شاکر هم خیرات مامسته ساوی سپاس بله مامسته روحات ام دیساب خیرات نوادکن ام جمع دست پی بکن اما گوت یعنی اف روشه کی التواهی جهان رودای اف روشا ویروس کورونای اون هنه کی و پروژه دای دست بکرن پروژه دبستان مالی هنه کی بحثا وی پروژه جمره بکنش تماشاوانی مره افکر چاواهات و چما پیوستی گون پروژه که بفرنگی بدن دست بکرن دست بکش خواه روش باش جواجی روش همو کسین گوله قناة سیرک تماشا دکن ام سپاسیا واجی دکن گوه ایرو ام کرن میوان خلق آخواه جبو گو ام هنه کی روشا پرورده دویده ما گو ام تیده در باست بن ام هنه کی زلال بکن شخوا ام تخوازن ویجی بیجن گویا حری گرنگ دویده میده تندرسیه که ساغلم جه خوندکاری مره جمالبات مره جمامسه مره یعنی یا حری گرنگ جمر اوه لی ام هول ددن وک دستیا پرورده گو او زرار گله کی نگه جی بشه پرورده جی جبر گو ام سر هجماره که باش دا آخوان یعنی لسر هریما جزیره ام دبیجن هجماره خوندکاری ما دگه جه 230,000 خوندکاری مامسته من 19,500 مامستنه اجبر وی که من خوازن ام بیجن گو ضرر بگه بشه پروردش بر برین هاجی ضرر گهای دید دما ورزه کمین ده ام بیجن دما ایرشا دولت ترک لسر کانی و گریس پی دوی دمی جوک چار سری مدی گو ام هنکی ورزه یکمین دریج بکن اجبا گو او درسین گو هاتن تحدید کرن ورزه کمین ده گو بداوی بکن اجبا گو بکهجن وام داوی بکن اما دورزه دویمین دبراستی یعنی پرورده خوش دمشیا یعنی هم برانشی ما بر بداوی وجیده چون اما جبو درکتن آوین خوشیه بلافون آوین خطری آوین آی گو هیه اشخوا بریاری ریفبریا خو سرجی هبون گو هر پشت بی راوستاندن يعني خونده كارجي بمين المالي جبر فيه كيجي يعني قاوا يكميني قوم بيرابون راوستاندنا زانينجه دبستان اكاديميين ما حمد شاردي مها سيسيان ده هاتن راوستاندن جبر فيه كيجي تبيبو فكراندن كهبي يعني چارستري كهبي لزگيني هبي جبوغو امبيجن هم خونده كاري مال بمينن هم جيش پرورده خاقت نبن جبر فيه كي اف بروجه هاني خوندنا جدور و هات پجراندن اشخوا امبيجن يعني اف بروجه هاني نه بروجه نه امبيجن يعني سيستم دولتي حمويان داوي تشتي هاني بكارتينن اشخوا امبيجن جموانا بهترجي پیش كتيد عليه تكنيكي وانانده لي اما موك چارستريك لزگيني مديگو ام الفيدك اف بروجه دبستان مالي ام دس بكن حتى كو ام كاربن واخند كاراج دبستان وان قطنكن الفيدك حزريا جوهات كرن لاكاديميه ما اكاديميه شهيد عقيد شيلو هم لقامش له هم لحسكجي بشخوب حرد زمانيه بزمان كردي وزمان عربي يعني اكاديميه مجي عاليه ما مستعد باش پرورده كرينه همج عاليه ام بيجن علاوه اگر كي مسيحه بيجي يعني امكان بيجن حتى حدا كي باجي هي وك ام بيجن رفع فيزياء الحالويه كيمياء الحالويه بيركالي الحالويه يعني او علاوه واي فير كرني او جهنه يعني افجي يعني بمر يعني الي كاربو ام بهتر كاربن في بروجي هاني بسر بخن يعني ام بيجن كادرك انا قال ويدري كاردكي ما مستين ما براستي جهه سباسيين جي يعني كذا كما زنجي دكن الفيدري فان اف درسي جوهنا الفيدري وانا تدي تصوير دكن جبو بريا صورته يعني دنجي وصوره جهبي برانيا جو درسين جو ماجي ام ما جهداري بهتر داوانا يدسبيكي اليه زانستينه يعني ام بيجن فيزياء كيمياء بيركاريه زانياريه داليه درس يعني دست فكي ورن دان يا جهه كون لي سكني مانو دوام بكن نا جبر گوش خو اف حاضريه ما ام بيجن
يعني او حاضريات بيجي بري ام سيرفي بروجي بسكنن واليه خوي تكنيكي دي حما امولو بكنا يعني ما چاره سريك لازگيني دي جهه گو خندکار گهانه دي ام جورو بيفه ام درسي خو ام تصوير دكن هم تدي ما گوجي اليه اف يزانستي زمانه كردي هي زمانه عربي هي زمانه انجليزي هي بشرة ديروك وارنيغاري يعني هدي الجور امكاناتيه ما يجوهنا ما قلتيجيش خوش بو في بروجي هانيجي ام بقناه روج افارا ما يعني 6 ساعات هاتن ديار كرن اش بوغو ام السر بوشينن كيجان ساعات اورن الساعات جو هاتن ديار كرن يعني حشت الصبح حتى 12 نيفرويه بري نيرو دي ساعات دنجي بشتي نيروش سي حتى اجددو حتى سي والشهر حتى بينجي وش خوي درنگیا شوید دی سابین دوباره کرن هگر هنگ جدر فتی واتنا بون صبح ببینن درنگیا شوید دی سابی دوباره کرن هم جی سر یوتیوب سر فیسبوک موقع چه بونه گو خندکار کاربن یعنی کنگی بخواست بن گو اشخار داخلن مداوجی ام بیجن دور 20 دقایق اف درس گو بین تسجیل کرن و درس کیجان رفان کیجان مرحله خوندنی ورندانین يعني سرطاي آمادهی ناوین ایگین هاتن حاضر کرن خوش ناوین و آمادهی رنه يعني دسبك ما گوشی اف زانستینه پشتره یه اوی بجنوی جایبن و سرطاي جی پشتره يعني الجور درفت امکانت ما يجو هبن ام وام بکن امان ها ناوین و آمادهینه ملي جلس باس ما مستقران ورن جموه هناكي بحثا روشا پروردهی لباکو روجلات سوریه بتیبت لهریم الجزیره بریا درکتنا وین خوشیا کرونایی هنت کانش تماشاوانی ملا بحث بکن دسبك رجاوا وحمي تماشاوان وان بخير وسلامت بين ام بهبي بن حمي قالي ما حمي قالي جهاني كو جوين خوشيا كو دركتي بين باراستن و تشتكي باش يعني بكن جبو باراستن اخو یادم ده جبو مسئله پروردش خوا جگاوای که دما کم دست پرورده کر روز آوا بو 2011 بری بی باکرو روجلات سوری جی گلک روشن زحمت او ارته بسر مدهاتن يعني ابدا ما پرورده کم دست بکر دمالی بچوک دد خانی بچوک دد برنگ کی دزی و شارتی دما تیپ و درز دهاتن داین او هدي اوقف درباس بو ما وقت بأواي كي سركفتي ما درباس كر بيشتي وين دما وبونا دبستانا جي 2014 عندما اعلان كرنا ري بريا خسر جهات اعلان كرن ايدي درباس بونا دبستانا تشي برنگه كي فرمي شخو جوي شاخده هما حيانها ايدي حاضريه دبستانا پرورده بأواي كي برفره دحمي آلي خودتين كرن يعني بيشكتني وين جي هما تتكاري بيجي البرچاوانا روجاي كي مدس بكر بلكي ما مستيما خوندكاري ما سرتريا دهاتن جمارتن پرتوكي ما درفتي ما پركين بون داليه پرتوكان دا داليه قزنج كرنا ما مستيان دا انجي پیدا كرنا وان دا داليه زانستي دا خورتي دا زماني كرديكو ابصدي صلايا يعني هرتم دولتين دسلات دار خصن كوفي زماني بن بي بكن بشيرن ونضا بكن تنه بكن حيا ما جنوفا فاجينك دافي زماني ما قالك زحمتي ترك شاندن شخوا دوي درباري دا يعني اف ايريشن كوسر روج اوا يعني باكور روجلات سوري كوتشي دبن قالك زحمتي واصلا جي كرن سيستما ما پروردي دجي هر ماكو سيستمك ما تخواست ام دينن ام خواست بن پیشکتنی بکن ویکاری دا درفتا بدن آوا کرنج بو پیشکتنا پروردی اللي مخابن اف امبارغو ايريش تهديدين قد هاتن كرن قفي قد هاتن كرن سر روج اوا باندورك نيني السر آلية پرورده داد کرن لی تبی ناجی حمیجی به هولدانی کو آلية دسته پرورده و آلية اکادمی و کو هاتن کرن انجامی کو مج تجربه خوی 2012 و 13 اوجی گرتن وقت به بنگه کی باش بو کم کاربن سیستم کی زمینه کی باش جبو پرورده دینن بدن آوا کرن آنها وقت ایروجی دیارا هر کسیره بصد هزار ایدی خوندکاری ما چه بونا پرتوک ما با آوای کی پیشکتی زنگین دولمند دناولا به حمی خوندکارا دهنا کردی یعنی حمی زمان پیکاتی کد وردتین داین ایدی
بچاند خو بکلتور خو بثقافت خو باخلاق خو د هر مالک د هاتیه چاندن دریا وازارو کار کو پرورده دبستان د بینن يعني پیشکتنه کی حیا استا کی باش تذکاری به هاتیه چکرن لی اما هینجی نلگوری کو ام دخوازن کو هینجی پیشکتن دوی عالی سیستم پرورده د چبه تشتكي كو زمينك بريجرنا به هلبت دمكي باجر دوي كومرو كاربي بيجه اسكي بلند دا الي زانست دا الي گهاندن اوانه دا الي همي بشي خوبا فكراندن ويدا لي اف ريبازين كو ام دا الي پرورده در سرد مشن ایدی جواک جید بینه و ماموستجی دخاندکار بینن ریل پیشا گلک تشتا اندی دوکی افراندن ریل پیشا افراندن زاروک دوکی کو میجی وانا جرنگ بری جداتر به تنی قالب کی تنی کو ازبر هر تشتی ازبر بکی ولا تنزوی برانشی خلاص بکم ایدی هو ایشین به هيا ام دخوازن بهتر گرانی بدن ورکو ام کاربن کسایتکی زاروککی کونها بدن آواکرن ددم پیش به خودی کسایتک کو کار به فیده کی بده مالبات خو بده جواک خو بده هر کسی در دور خو حتی بده جهان تواهیجی آنها روجا ایرو دیا کوم دبینن نخوشیک اف ویروس کرونا کو درکتی یا کووید 19 ناسکرن دنیا همینه چار مایا کو چاوی درمان کی شربینن یعنی افجی اگر مرول نرینه کی لمیزنی آنجی برنگه کی جداتر لمیزنی اگر د عالیه پرورده د عالیه زانست ده اگر هنجی کو میجی دنیای جنه سر دسالتداری بانا سر کپیتالیزم بانا سر تشتین کو تنی برجواندی وان کو بین خواستن و کاری با درمان کی آوای کی لستر و باشتر جی ببینن یعنی ابجی دوی جبون مجاری حالو نکبن یعنی نبن آستانگل پیشا ملت محمیه نبن تشتکی زحمت پیشا گلمه ام دخوازن جبوی جی میجی زارو کما خوندکاری ما جواک ما تواهی دریا سیستم خویا پرورده رکو ام دینن کاربن بدن آوا کرن بدن چیکرن ده همی واره خود چه دالی زامسی دبن چه دالی ویژه‌ای دبن چه دالی دیروکی دبن یعنی اردنگاری دبن ده همی بشه خوی پرورده ده ام کاربن زنگینیه که و دولمندیه که بدن همی بشه خوی جواکی خوندکار خو زارو که خو دهندروی دبستان مده بله مامستا يعني واني زمان تبي همو شرطو يعني مرجين زحمت جي تبي ريشن كل في هرمد هاتن كرن مامستا يا خوندكارم بهدورة كاريم وفيرا شي درباس بكن يعني وقت ما قلت يروشكي نودرت كيف برچاوان مامستين أبي كو درسا بدن قيس تجربة وانا هي كو بكاربن يعني بفيرنجي درسا بدن من بيجم بيشيا كاميري هي جانا كاميري يعني تشتكي نوية تجربة وانا قيس هي كو كارم فيكي بكبينن شخوا يعني افجد وگره زمینه ما مستنیا کو پرورده کو برنه بری بچرن گرابونه بچ اوای پرورده استاندنه يعني دما دسبه که پرورده می هاوینی کو تمی ما مستجروجا بویا کتیا سیستم هندروی سیستم پرورده ده اج پرورده قط نبویا چه ده هاوینی ده دما دبستانه ده دما والاتی اوی ده همی وقت خوندا گرت بولگوری خوک ما مستکی يعني باش پر باش آسکی پر بلنده خو بده آوا کرن جبوی جی ما برین ها ما مستعمد گلک پرورده را در باس بونه د پیمانگاه را در باس بونه د سیستم یعنی تجربه وایاد دبستانا کو در زانا زاروکت را در باس بونه هلبت افنا همه اگر کمبونه کی جر چبی که تجربه کی باش لجمع مستدی آوا کرن هم د عالیه برانش لجی هم د عالیه دانستاندنا خوندکار را بزاروک را د عالیه سیستم پرورده ده دوی علی د عالی کی باش چویه ليه هلبت قزنج كرنا يعني البر كاميرا ماين او هيجانا جارا كي كودت كفيهن ما مستيمه برينها او جي قلق دركتنا سر كاميرا هم داليه وشاني هم درزاده جي برينها دهاتن داين هند قناه التلفزيون ده وهم جي وك ريبورتاج داليه التلفزيون واندا تشيكرنا اما بشك جوان جي جارا كي درت كمن سرني راستي جي دوي علي ده مهن زحمتك شاندن ما مستخره حتى يعني او جي چندروجه دسبيكو بون درزك دو او جي هدي درباس كرن او هيجان درباس كرن ان هاجي يعني اگر ببينن جي ایدی گان آستا کی باش برحتی کی خورد برنگ کی باش وانه خودن يعني تشاو بكار من وان خندكارة تشويقي ويخوندني بكن ويا هل بت أفنانها بهتري خل سر عالية ما إيه راجهاندني لسر عالية
کو ام چاوا خوگاندنا مالباتا خوگاندنا مجلسا کومینا دریاوان را منها ایدی گلک مالبات مدگرن ایدی کنگی وی اف درز ما انجوانه ما وشانی بکن سر هم یوتیوب يجي هم جي سر قناه تلفزيوني او جي يعني راگاندنه کی باش جرهات يكرن حاضريك جي جناب سيستم ما يا پرورده بخوا اساس ويدا گريدانا مالبات و ماموستايا و دبستاني گريدانا کی باش بهبرهيا يعني او سيستم كومداي افاكرن يعني هفدو تمام كرن مالبات و دبستان هيا دما دسبيك افروشلر كجيش خايدي وك حالكي نورمال ما مستيم يجي حمي خو هاندن مالبات وان هنا ما مستنجي اب اوايكش خبر دريا انترنت دريا واتساب يعني ان انترنت غودر كتنا خو هاندن مالبات درزي وان تشتي وان شيروفي جوار لازم تشتي بي بي سي وان اليه زحمتي بغود درزاد دستاندن دغ هاندن وانجي شخون هايدي وقت بي افجي اف بروجرام يا كودر كتي افجي وقت بي تمام كرنا كيج ما مستعير وج مالبات رجي عندي مالباجي نتني وزاروك تاني قزنجكي بكي يدي مالباجي جبر كود كافي اف درزي ما مستشوا دبستاني درزان زاروك عيني درس وين مالي بداينجي يدي هركس نها دوي الي دا برزكي كانجي بين وشاندن او تشويق الكوهي كوبي خواستن دا الي خوغاندنا ما مستنج مالباتر او نا اوایکی باشاتی مشان. ولی ما مستوى بحث ما مستين كودر سابدن وهناكي يعني او چارچوبه نرخان ما مستين دن ويتش بكن والمال خارونين انجي يعني اركوانات يعني جبو سرخستنا في بروجي اركواتش يعني قالك ما مستلفي هرمي هنا. شواتي خستن. شو السيستم ما يا داني انه شو كسكي بطال ويد في سيستم ده نبي. غيرين هاتش ما مستيمة تاني تصوير دكن البر كاميرا درزادن حاضر دكن هوداني خود كنكو بلز جينيجي بينا حاضر بكن لأنها سيستم ما كومداني دريا ريفا بريد بستانا إن أفتشان ده دريا بردف كده بستانا را دريا ما مستيان را أو تسلسل كاريا كومداني نها أونا يعني هم كاتيا براتي كده حاضرية وينا هاتنا كرنجي هر ما مستيك خوندکاری خو آگاهدار بکه واتش کی ویرنگی های مالبات وان آگاهدار بکه واتش کی ویرنگی های تکرن ایدی او بخوا ما مستجی و تشتاکو به وشاندن بشوپینه خوندکار را بشوپینه مالبات را بشوپینه چاوات مشاندن بچرنگی ته مشاندن ول سروی اساسی ام کاربن تمام بونه کی کاربن حاکمیت کیجی حتی کاربن سرکاری پرورده بچکرن جبر کو تنه کامیرا دانین ول سر تلویزیون وشان او جی تنه ترناکی اگر ما مستجیب خوندکار علاقه دار نبید ویده میده دما وشانه بلکی پرسنواها بن بلکی خانه نزلالها بن بلکی يعني بس جريكن جدا باردر بكابن تماما اجبو يجي محمي كسي كو سيستما پرورده دكار دكن او پرگالا كو مجير داني اج حمي هم ريفا برجي هم كوميتي ما ادري برياض بالصناده هم جي ما مستا وهم جي خوندكار حمي سيستمك وقت تسلسل كي تشوي كو حمي بهربن اليكر ام كاربن في بروجي يعني الجور انجامي ما ايكو ام دخوازن جي بگرن قزنج بكن جوينا جبركو مالبات هلبت مالبات جي دخوازن ما مستجي دخوازن سيستم وقت دسته پرورده جي دخوازن كو افزاروك به پرورده به خوندن نمين المالي يعني جنها اگر افدمي كنج حياه كنج دريج بكي ام جي نظانن جبو يجي اگر نها دمكي دريج قد ببنج دبستاني دمي بيج ده وي بس گريكي گلك مزنش مريني باندوركي نيني داليه پرتوكا دا وانين وان ايكول واهرن صالا بي چاوا بي گلك بس گريكي ويتنن يعني جبو يجي او هولدان هاتنا كرن كوم كاربن ساغلامي كي باش دو سيستم ده بدن اواكر بله ما مستراحات يعني سافا گرن جمع يعني ما مستگورانجي هناك تشتانين زمان انهاج بو سرخستنا في بروجي جبو بيشخستنا كسياتا خوندكار المالي جمال باتيش دي خستن يعني في باري راكه ودانستاندنك چاود ناورا ما مستيان دستيا پروردي ومال باتان دهب دوي درباري ده وجي حوالي ماشي اني زمان الفي دريد فيش خوا ام كاركي حماها باش بهفر بكن جبوغو ام كاربن حتى في بروجيا هني ام بيجم بسر بخن يعني يوغو ماجوجي اف بروجيا جو ام بيرابون يعني اوايكي لازجيني بو يعني شهر السريك لازجيني بو او حاضريا بيجي ام تام تنبو اما انجاما جو ام توازن بغهني جو اف خوندكار جي پروردا خوا قطنبن جبر في كي مامسي يكون درسي ددن مامسي يكون يعني دريا جروبا ده جروب واتساب تشيكرنا تكليا مامستب خوندكار هيم هم جمال باتا جيتي خصن يعني وكدين
عنها ام بيجن لدبستاني يعني ما مستهم بكاري پرورده جی راد به پرورده خوشی دده هم جی او خوندکار جی دکشینی بالیه پرورده ده هم يعني پرزگری که وان چاره سردکی اما الفيدري وقفتش تنبي افتش تديج مالبات ايجاتي خواستن مالبات بهتري جا او جي بهتر گوه بدن ويت شتهاني ام بيجن دماغو دم هاتي ديار كرن گو او درس داك من سر تلفزيوني بي يعني مالبات جي علي كاريب خوندكار بكن يعني او جبوانار بشوبينن او جبوانار بتابعينن ببينن يعني كابرز جريكن وانا دتشدهن تشتن فهم كرنا فهم نكرنا بهتر درفت يعني جوانار تشيكن گو او جروبات خوي يعني بهتر بكار بينن يا واتساب مع مستين خره برسين وانا هبن هم دريا كومينار يعني جي اش خوي جبر گو حرمه مستي جريداي كوميني خوي تاخي خدي يعني الفيدك جبر فيك يجي يعني او هساني تد هي انه برا خوندكار وما مستوى مالبات يعني افتشتهاني هسانه يعني نتاني خوندكار بيشا تلفزيوني روني وصا يعني جرك مالبات الكلك ايوني كابستك ويتشيج بو يعني تكليايو ما مستجه به برسي بكينو راسته يعني مالبات تخوسن ام بيجن هم بلكي يعني برانشا بيركاري بي بلكي مالبات مثلا ام بيجن دي باف رونشتي بلكي جي فهمنكي اما بزاروكا خرونشتي بي بير يعني بشوبينه بيتشتهاني كاتش لازم چنه لازمه جيره چجه فهم كريه بهتر يعني بلكن ها حرف عندك هارجي او تليفون بيرتنا بين او لابتوب تنن بانار يعني قب شكل كي مباشر باخذن اما درفت جوار تشيكن يعني جمالبات يجي افدما هاني براسي يعني وقت ام بيج مرحله حساسه دبي مالبات سركاري خو بهتر بسكن وتكريد نافر عندك كارو ما مستا ومالبات يعني بهتر خورت بي بله يعني فيرنجي هوني خوندكار خو بشوبينن ومالبات وا دانستاندني بك بله نهاد درباره ویم جارد دبستان مالی حوالی ما دوسیک حاضر کرنه ام هر لی تماشا بکن دیسا وگر نقاش خوب دومین بله تماشا واین هجان به هر دوسیا دبستان مالی تماشا بکن دی دەستپێکا شۆرەشە ڕۆژئاوا دی ساڵە 2011 de شۆرەشە زمانی کوردی دەستپێ کرد. Di destpêka 2011 de bi alîkariya Tevdemê û Konfederasyona Xwendekarên Kurdiyên Welatparêz dest bi perwerdeya zimanê Kurdî bû. Bi awayekî fermî di nehê heyva pêncan 2012 de derbasî dibîstanan bûn, bi armanca ku gel hînî zimanê dayîkê bikin. Gelek giranîş bo zimanê dayîkê Bakur û Roşelatê Sûriyê bi keda mamosteyan tevî pêvajoyên şer ên ku têre derbas dibûn dihatin dayîn. Mamosteyan her dixwestin ku gel xwedî li zimanê xwe derkevin û ji zimanê xwe bêpar nemînin û perwerde her berdewam bike. Lê belê di şansê nexweş de di sala 2019 de ji ber dagirkeriya dewleta Türk ji xaka Bakur û Roşelatê Sûriyê re demek baş dibîstan hatin girtin, her wiha xwendekarên seretayî û amadehî û navîn ta bizanîgeh her wiha peymangeh ji perwerdeya xwe bêparman. Lê careke din li ser lingê xwe sekînîn û perwerdeyên xwe yên bi zimanê dayîkê berdewam kirin. Ta sala 2020 dîsa gelê Bakur û Roşelatê Sûriyê di astengiya seknandina perwerdê re derbas bû. Ew jî bi sedema pandemeya koronavîrus COVID-19 ku ev nexweşî li seranserî cîhanê bi giştî belav bûye. Ji bo rêzetedbîrên rêveberiya xweser a Bakur û Roşelatê Sûriyê ji roja çardan heyva sisiyan 2020 biryara rawestandina dibîstan û peymangehan girtin. Da ku rê li ber pandemeya koronavîrus bigirin. Di encama vê biryarê de 4317 dibîstan hatin girtin. Her wiha 789,000 û 225 xwendekar ji perwerdê qutbûn. Da ku ew hejmarê ku me bi bîr xistin ji perwerda xwe bêpar nemînin, desteya perwerdeyê û fêrkirinê ya rêveberiya xweser a Bakur û Roşelatê Sûriyê bernameyek ango projeyek ji bo vê rojê peyda kir. Projeya bi navê Dibîstana Malê çêkir. Wê ev proje jî bi rengekî online di riya kanalan de televîzyon her wiha malperên girêdayî desteya perwerdê û fêrkirinê de dêwane bêne dayîn. Ev waneyên ku mamoste bidin wê bêne qeydkirin û paşê li ser ekrana Rojava TV bêne weşandin. Ev wane wê ji refa yekê ta refa yazdan werin dayîn. Waneyên Kurdî li Qamişlo Akademiya Şehîd Egîd û yên Erebî jî li bajarê Hesekê bêne qeydkirin. Hêja bibîrxistinê ye ku vîna gelê Kurd ji hemû gelên cîhanê mistir e. Tevî ku ev 10 salin di rewşa cengê de derbas dibe, tu caran xwe ra destî tiştekî nekiriye.
هێژە مرۆڤ گوتنە ئاپۆ ئۆسمان سەبری لەسەر وان ببێژە گرتو بخوازی وڵات پارێزیە کەسێکی ناس بکی لێبنەرە کا چ قەس لە زمانی خوا خودی دەرتێ و ئیرۆژی گەلێ کورد bi vê hewildana xwe welatparêziya hundirê xwe de diyar kirin. Belê mamoste goran dîsan vegerin cem we niha di hîndekariyê de fêrkirinê de ew rê bazek yani direfê di danûstandina rast rast guftugoya rast rast heye li vir di vê projeyê de wê tune be ji ber ku tenê ders wê werin dayîn û zarok li malê lê temaşe bike yani hinek zarok belkî ew asta zekaya wana hebe wê agahiyê bigirin li hinek jî helbete wê ew astil cema tune be li vir hinekî mamoste ro hat behsa rola malbatê kir em hinekî zêdetir jî dikarin bi nirxî malbat rolekî barekî çawa dikev ser milêna ku li vê projeyê xwedî derkev yani dîsa jî ji bo zarokayê ji bo ku zarok ji vê ew ê bi qut nebin ji perwerdeya xwe qut nebin. Berî ev roj derkevê me timî ji malbata re digot pêwîstiyên zaroka di aliyê fêrbûnê de çi hebe em ê bigirin ser milê xwe heya ji me bê ku mamoste karibê her tişî bigihîne vî zarokî. Lê min hewek te da diyarkirin jî rewşekî cuda derketiye holê. Yani bi tenê mamoste meşandina vî karî yan jî bi da heta birina dawî jî bi tenê mamoste nameşe. Ji bo jî rolekî giring ya malbatê heye di vî derbarî de. Ew jî karibê êdî wî xwendekarî an jî wî zarokî şopandinekî baş li ser bêkirin. Bêguman xwendina rûbirû ya ku mamoste din wê refê de da gelek erîniyê wê hebûn ku karîbû bi awayekî rehet pirsê zarok çi dimêjî wî de hebanin kanî ve bi pirsekî bike yani çi dimêjî wî de heba karîbûn bersivekî saxlem bidewîne. Niha di rewşa heyî de wê ev natin nebe erê diriya internetê re dîseyê mamoste wara danûstandinê bike dîse bersiviyan bide lê em e divê malbat giraniya vî karî ku em dikin yani em bihêvîna malbat jî ku vê giraniya vî karî jî zanibin. Bi tenê mamosteyan û perwerdê nayê meşandin tenê divê ew jî bi zarokê xwe re timî li ser derzê wan bin wara hazir bibin wara mutabaa vî karî bikin bê yani çi jê digirin çi jê nagirin ew jî weke dibe di derbarna de di hin cîna de di hin aliyana de erînîne vî derzê bixwe jî hene. An hata anî ziman mamostekî xwendekarekî zekayekî wî hebe zû bigire yek nebe ku zû negire lê ema ev derz jî wê timîl cin vî xwendekarî be. Karê carekî di cara û sê cara û heta 10 cara jî wê derzê vegerîne heta karibê bigihê encamekî li gor famkirina xwe jê re bigihê de wala rehet bûm îdîm ev ders hemî gihişt min ez karim derbas bikim. Alîkî wêna jî heye. Lê gelek cara pirs serê xwendekar de dimînin tê nagihîjin û wala ka çerengî şîrovayîna belkî bi awayekî tam rast gotê xwestin nehat vêkirin ji bo jî rola malbatê di wî alî de gerek hebe. Yani malbatê me ez bawerim heye astekî ji vî tiştî re hazirin ji ber ku berê wek me da diyarkirin sîstema me ya perwerdê de xwegihandina malbatê berê heye. Mamoste timî malbata re eleqedar bû îdî ka xwendekar di hundirê dibistanê de çawaya gerek û çerengî hûn jî pêre bin alîkar di malê de dema hindêkarî danê de li malê çerengî bên bersivê wan bidin an jî dema tiştê ku dan malê karê malê di dayê de bi malbata re timî eleqedar bûn vî rengî bidin wan ji bilî civînê ku li dibistana dihatin çêkirin ji malbata re yani ev hemî dema kombûnekî wêna çêbibe سیستمێک ژێر هاتیە داین زەمینێک ژێر هاتیە داین ku karibin malbat jî bi xwendekara re yanî buwara jî mijûl bibin zarokê xwe re jî mijûl bibin fêrbûna wan jî bi ziraviyê wê tefasîlê êbicûk jî karibin bigihin wan lê dibê ku meselan di aliyên Kurdî taybet di aliyê Kurdî de dibê ku hin malbat zehmetî bikişênin yanî ji dema destpêkirina zimanê Kurdî ve em bêjin ji roja yekê ve em dibêjin gerek herkes fêrî ziman bibe gerek herkes xwe bielmêne ziman kûrbûna ziman gerek nas bike lê mixabin gelek malbat jî heya niha jî wek
يعني جرامر كردي انجي خوندن و نویساندنا كردي هن قالك مالباجي نزانن او جي وي دبي عليده قالك زحمتي بكشنن يعني اگر بري مغاربانا هولدان ما ايكو دانا استين زمان دهندروي كومينا دا لهر حركي تاخكي كومدان دهندروي باجارا لگوندال هر دري ما مستبلاف كربو زمان كردي بلاف بكي لأما هن صدي صد تماما بيو ام بيجن بولا حميم البات إلي زانا زمان كردي بنویساوي خوندناوي زراويين جرامر علي جرامر ده هن فيري وينات تام نبويا دبي قول هن دوي علي ده زحمتي بين كشاندن يعني افج وقت دبي جه رخنيه قول كسي حطن هاجي خو فيري زماني خو نكرنا زماني دايكا خو كو بصدي صالة مرقه ما بكو ام زانبن تيبكي انجي قوتن كيب كردي بيجن او جي جهه رخنيه شو جرك دوي دميدا وقت بدرفتك هاتيج هر كسي رد مالدنها كومبونك تشويه تكار هر تشتاتي راوستاندن شيكو او جي كاربن هم زارو كيوان وافيري كردي بكن هن او جي فكري خو كسايات خو يانجي كسايات خو يا جياني كارم بدن بازارو كم كاربن هبدو تمام بكن بويرنجي في بروجي خو بكن حياه سري بكن داويكو او هيك سركفتي درباس ببه بله ام بهین کوی رو اج دنگه تدبیزن و که براستی جی پیک بینن مامست راحت ام دیسا گرنجمه نها لگور رو شاوین خوشی الگلک ولاتان یعنی پروژه بویرنگی هاتن مشاندن لروجلات آناوین انتظانن یعنی ولات مجی ولات کی روجلات آناوینه زود شتین نو رفورم نو یعنی ناین قبول کرن زحمتی هلبته البیشای هبن افروجه جی پروژه کی نویه يعني حطانها بكي نهات بدس بيكرن لبنرينا تاوي زحمتي هبن بيشافي بروجي وكونت شوبينا نها وكبه بروجي ام بيجن جمانويه اما وقو ما قول جم سيستمي دولتي دن زود جيب كارتينن يعني ام از بجمية امريكا جيا حريقو دس بيكي اف بروجي بكار اني او جيج بو قوش هغي كسن خوندكارن هند زانن جهيد تخازن بخوينن بشكي اما جبر خزان بون او شنو هاتن زحمت بو جبو او مصرفها زيدنكن يعني اف بروجه هاني هاتن داين يعني هند زانن جهنه خوندنا وانا حمو يعني اونلاين يعني حمد تايبت اج ولو يعني اما لجمهين ام بيجن تشكيلو تشينا بو حاضريا ام بيجن تام جهين نهات بكرن اما يعني دباب وتشكيلو انا هبيج بريه يعني يا حري جرنجو افخن دكار ماغو جبروردا خو قطنا بن جبر ويك يعني از بيجم او استنجيا جو ام بيجن زيده ونبي يعني خوندكار مالي خونه درفته وانا هيغو لتماشا بكن وقت وانا بيتر هي كارم بيتر لي كوليني خسر وانا خو بكن يعني او زحمتيه ام بيجن عليه پروردي وانا دو نبن له هناكي ام بيجن عليه تكنيكي و هناكي زحمتيه ما اندوانا دبينن هم جارنا مثلا بركي كهرباء قطب بي جارنا يعني افتشتي هاول تكنيكينا اما وكي دي تبرز جريك ونبن يعني ملجي يعني دريا تلفزيون دبي دريا يعني اعلان جو تشي دبن جيفيني جو تشي دبن هم دريا اف واتساب جو هنا يعني مالبات يعني حمد كفن ويرو شهانيد واوجي يعني ان شاء الله بجن اوجي الي كاربن بمره حتى قوم كاربن ببروجي بسر بخن بله الجور نرينا تا وقت تجربه يا كمين جي اريني ونيني في بروجي تشبن اريني ونيني وينا يعني يا حري جنك جمرنها اذا اشخوا اف بروجا يعني نجو ما دس بكر ام بنارن كا انجما وينا تشقيسيه انه بسردك هوي ام بسرنا كوي ماغو جار سريك يعني دفابو امبيرابن يعني از بيجم ارينياوي يا حري باش جو افخن دكار دمالي خدنه و پروردا خد بينن يعني يا قوا حري سركفتي اذا يعني هم خد بارزن جبوين خوشيجي چونو هاتن قدخي چيناوي جو بكن اما وانين خوشي دبن هم جي در فتاوان جي وگون هم گوت هي يعني كارن لي كوليني خو بكن كارن او يعني وقت وانا قالك هي جو قربن شو باندنا و درسي خو بكن هم بما مستخور باخذن يعني اريني وينا قالكي باشنجي وقالكن اما ام بيجن عليه نينيجي او يعني او تكليا بيجن راست نابرا ما مستخون دكار ده اوت نبي يعني جبرغو انها ما جوجي ما مستهم درفيد هم عليه فكرنا وانا هم عليه وانا عندي جدي هم عليه درونيا خون دكاران جي دشوبيني يعني برانشي بدكوجي اف چند سال تي داينج بوغو ما مستم حريك
يعني ببه پسپورت وی آلی ده یعنی زانی به درونیا خوندکاری وی چاوانه چاوا ببینه یک دپوژینه یک اف يعني ام بيجن قالك برزغريك بخوندکار درت كمش خوندکار همونه وكهن يعني الفيدا كما مستا دكاري بو وا برزغريك كان چاره سرجي بك يعني تكليب خوندکار دكر حتى جو ام بيجن چاره سر دكر يعني جيب مالباتا جيرت كتكليه ده حتى جو حرض بهبل يعني الي كاربون حتى جو اف مشكله يعني اف خوندکار جي درخستانه يعني وقفتنا بيش برجو اف باري هاجت كيف سر ملي مالبات دي يعني امي اري ما مستدرسي خو بدي اما اف تشتدين جاليه مالبات دي تديد في بشاره سركرن ودي صاد برياتي كليب ما مستوان يعني از زحمت ياغو هي وي اف بي اف نياغو هي وي اف بي اما وكدي ما جو باشبونا ويناغو خوندکار لماري خوني يعني يا حري سركفتي جمر اف تندرستيا وايه وپروردواغو قطنا بي بله هلبت گاوه کی پیروز یعنی تاوی کیم در فتیان جی تشتکی گله کی باشه نه دیسا درزه ده دوسیا مه هی داناسینا پرتوکیم هفره تماشا بکن دیسا وگه بله تماشا وان هجام هفره داناسینا پرتوکی تماشا بکن دوی پرتوکه ده سه چیروکن گلیری هنه شنگه و پنگه مهرو و بلبل مشک و پشک اف چیروک به هستاتیا پرویز جیهانی با آوائه کی هلبستی و با اکلا کرمانچی هاتنه رستن چه مازن چه پچوک هرکس دکاره گهبه دوان چیروکان و شیرتان بگره جوان آی شنگامن های پنگامن خنگلا زور قشنگامن هیزنگلی گردنگولی خوش دوین بروی دلی دایکا و چویا زوزانان چیریا یل مرگو چیمنانان ولی ما مستقران دیسا و گرنجم و اون دفکرن وی پروژه حتی کنگی بدومینن یعنی اف بواجه فیر کرنی دبستان مالی حتی کنگی بدومه شخومك دمكي تايبت يعني ديروك كي ديار كري مجر ندانيا وي كنجي بداوي بيبچا آهاي جبركو قالك آلية تكنيكي هنا آلية ماموستي هنا آلية چونوهاتني روشي كوي دركبن بيشا ما بچرنگي بن حدنها امجي نزانن جبوي جي مديروك ديار كري ندانيا لأما تشتي كو ما وك بلان داني بيشا خوا حيا درزي ما كو بداوي نبن ام في بروجي نادن سكنادن يعني چقاز درفت كو نبن جي اگر روش بيجن كو هكا جهالو بهتر بيشكتن كتن تدجي لأما ديس اميري باز نجربين كو مكاربن في بروجي دوام بكن جبركو خوستكي مالباتا وخوستكي خوندكارانا امي ببن حيا داوي وك يعني اف بروجا كو مداني جبوي جي يعني نها قاوا دسبيكي ما مصدر ديار كرنجي ين نافين وامداين ها وقاوا كيما درس حاضر دكن دروجي بيش هم دجوي بين سروشاني بيشتي وينا ام داوي بكن ين سرتايجي يعني بدن دس بكرن يعني هناك دموي بوخي جبركو نتهن زمانك تاني ام حاضر دكن ي زماني كردي حاضر دكن ي زماني عربي جي كو حاضر دكن جبركو پروردا ملويدي يا حمي بيك هتا كو جي خدنا بدگرن هر يكي زماني دايك خد خويني جبوي جي هناك دم حاجتي بهيك ومرو قريب بي و بيستين تكنيكي جي ام هناك زحمتي تدكشينن جبر ويجي وهناكي دريج بكي او تشي يعني امورين تصويري تايبت وك كارماندي وك ماموستا پیدا کرنا ماموستا او هاي الجمالي ده آلية تكنيكي ده ماموستا جدا ديار کرنا ام دور دهن زحمت يدكشينن او جد هلكم هناكي درنج جيب منن دفي بروجرام ده اللي تشتكوا ام يعني وك بلان سازيه ما وك باوريه ماجي حياه ام في بروجي بداوي لكن امي ندن سكن عندن فيكاري جبوا يجي يعني تشتكوا هيكو ما خوندكانا نبري دهندروي دبستان دام كاربن بجهن وانا والجرويجي ايدي حمي امكاني خو تشتي خو ايكو هي ام كاربن بكن خدمه بي بروجي دكم كاربن بيشكتن كي باش بكن تيدا وبجهن حمي خوندكارا بله ام جدوی هیویه دنه نه روشا کرونا این نخیای یعنی التواهی دنیای جی ایدی بر خراب بونه فده چه براستی لورجی یعنی و اف سیستم دانی و اف دبستان مالی و پیشکش کر درباره آوای نرخاندنی و نرخاندن هبه تنبه یعنی هر کسی اینا مراقب که براستی
شخواد آلیه نرخاندنا وینا هین متام شکل داوی من ندایی به چرنگی به جبر کنها یعنی بریار بداوی کرنا دبستان بیک جاری وقت سال خوندنه هین در نکتیه اگر ابجی وقت بین نه اری کرنج آلیه رو بریا خسر نقاش کو بین کرن حاجتی لگوری پیش کتنن و نخوشی چیدن اگر سال خوندنه ها دیار کرن والله ایدی بی شکلی به داوی به ایدی لگوری ویجی نها هن وك خبطاندن كيل سرشيد بي ويب شاوي بي بشرنجي بي لأما وك أنجام داويهن ما جدر نخستي أجبر كود بيكو درمانا كانجي تشتق دمكي نزا دركبي ديسا بي والله هركا سري دبستاني خو أنجي ديسا جيانا خويا نورمال دوام بكن جبو يجيهن ما أو سيستمان خاندني ياكو بري مدام شاندن هلبت أونا نابي يعني جالك آليوي هنا مثلا ورزي كي تاني أساس بكرن يعني جهة خانده كار جهان دم أساس بكرن أنجي دریا شوپاندنا اف سیستم پروژه مدنی گهاندنا مالبات وان دریا مالبات و خندکار و ماموسته امکار بن سیستم کی نرخاندنی تشتکی جدر بخن هات چن آلیادا لیکولین هنه کو امکار بن ریباز کی باش در بخن جبو انجام کرنا داویا سال جبو حمی خندکارا لگوری ویجی دی امکار بن نا تعدكر بين الخندكارا بين الماموسته بين البروردا و خندكارا جبي اوجي دمي پیش دا يعني وي بديار كرن مرا لگور روشا گشتي لگوري ويجي انجامنا باشتر كرنج بله بله ماستر و حدیث هم وگرن جمع هدی ام بر بداوی برنامجی دچن نها يعني وقت زانين لباکروجلات سوری شورش هر دم جنه پیشنگتی کریه دوار پرورده دش يعني اویک البرچاوابو ایرو جبو بسرخصنا وی پروژه جبو زاروکن پیشروجی جوی خوندنی قط نبن هلبته باری هری گراندی سات کسر ملی جنی راستن بحثا مالباتت کن بگشتی لیلور جن دایک رولا هری بنگهد لیزه مش بو وی کی چد بیجن گرک رولا کی چاور لیستاند راستش خو شورش جنیه يعني افقیس دسکرتیه گوچه بونه همو پیشنگیا جنیبو يعني شخو اوجی بسایا فلسفه سروکاتیه دحمو قاداندي يعني دحمو قاداند جن بيشنج يا سركفتي اشخوا سركفتني گوچه دكن پرنج يعني دقادا پرورده دجي يعني هجمارا مي ماموستا كارم بيجن ج صدي نوته يعني هجمارك پرمزن ماموستي ميجن راست باري جران جبر فيك يجي ويل سر وانابي يعني هم ماموستي هم خوشك هم دايك يعني الفيدري بارك جران السروانايه يعني ما مستيجي هم ما جودايك يعني الفيدري او تكريادنا برا وك مالبات يعني دي بهتر نزيكي او زاروكي خويه يعني او تكريا جو هي بهتر جدايكي تخستن وبرولا خراد بيجي يعني بيتشتهاني نابرا مثلا ام بيجن ماموستا او جروبات گوچه دکن سریا واتساب واناجي يعني بهتر اف دانوستاندني وانا سر نرخاندنا خوندکارا به سر چه يعني وكن هم ماموستا گوجي بو اوای نرخاندني واناجي يعني دوا جروب هانه دجي فيس سميجي هم دناف خد يعني شيروفا دکن دبيجن يعني اگاهيان ددن هفدو سرويت اشتهانه اجبر فيه كيجي يعني دفي ام بهترجي يعني بهترجي ام هول بدن جو ام قاربن حتى جو ام في بروجايا هاني بسر بخن وتمجي وك جو تناسين يعني انه جن يا بيشنج وان شاء الله دي سامي في بروجايا ها بسر بخن بله ما مستقران جو يعني هيدي برداوية برنامج بياما ويا داويش بو في يعني دبستانا مالي في بروجي تشتكي داويهم بخازن بيجن وك بياما كي كرمك راستيجي دبر حاضر كرنا في بروجي دا جالك كد هاد داين همش آلية ما مستين قوان درزا حاضرت كن هم آلية تكنيكي هوالي ما يكوي سر تكنيكي تخابتن هوالي ما ين دستايا پروردي بگشتي كدكي باش لسر في پروردي في بروجي ددن جبويجي هيفيا ما او ج مالباتي خوندكارن قاوا دسبيكي کو کاربن برانگه کی باش و پرورده ماموسای را ببن آلیکار کو کاربن زراویین پرورده حمیه بگهنن خوندکار کو کارب فیده کی بدن زارو که خوا فیده کی بدن و خوندکارا اف دما کل مالی مایی نبی تعدک ددم پیش تا ضرره که بگهنه هم مالباطه جی هم وی خوندکاری جی یعنی هیویا ما شخوا جی همی مالباطه جی
یا سرکه اوه یا دنجی یعنی درفت کاتیه تنی بری خواندکارا درس دیدن یعنی جی پرورده ما به ویرنگی اینو ما مستبخو پرورده ببینه مالباجی ایدی و پرورده ببینن او جی هیوی اما کو بکن تفاصیل پرورده ما دا بری ده هر سال خوندن دما کو ده دست بکرن gelek propaganda derketin perwerdekî nizanım yek aliye perwerdekî nizanım girêdayîkiye perwerdekî an nizanım kiye îdîne ha ew firsat û derfet hatiye bibînin bê ev mamoste çawa vê perwerdê jî didin rastiya vê perwerde me ya ku em her tim dibêjin ku xwe dispêrê biratiya gela felsefana tewa demokratîk ya ku jiyana hevbeş herkes bi hev re jiyan bike her ker xwendekarek هر کس به زمان خو به کلتوری خو به ثقافت خو به اخلاق خو به پرورده ببینه ایدی اوجی به همی بشوی و کاربن وینا بدن دیار کردن یعنی هیوی مجی هنکو هم مستهم البات و خونده کار بن عالی کار کو تزرر نگهوانا و سرکفتن جوارا وش همی حوالا را جد خواست. بله سپاس مامستروحات همیشه یعنی گوتنه کی ود وی درباره یعنی به سالانه بکدو خباته که پیروز و هیجا ایرو اف آستا پرده کو که هشتی اجبو خوی درکتنا لوی کدی لوی خباته و ما گوت یعنی اجبو زارو کان خوی درکتنا لوان لخوندنا وان گرک چه بکرن پیام او یاداوی ام بگرن شخوا یا دخوازن گو امنها بگهینج یعنی اف برياري غور فبريا خسر درخستن يعني ام جمال باطا توا هيفي دكن جو افيت اشتهاني بكار بينن يعني هم مالبات هم خوندكار جبر گویا حری نهار روشا گو امتدا درباست بن براستي روشك حساس دوی ام هاجبا تشتهان هبن يعني يا حری گرنگ نها اوه یا دنجی جبوکو اف پروردامه اشخوا گو هین بردوام به يعني دیستا ماموستین ما دیسا مالباتین ما دی کلیات ناورا من دهبی یعنی جبوگو اف پروژه ما دیسا ام بیژن بردوام بی یعنی هم تندرستیا واناجی و هم ام پرورده خوشی بردوام بکن و گوتا گوت راست یعنی کدا چند سالایه یعنی ابر همه گونها ام گیانه دی آستک پرمزن گاون پرمزن یگو پرورده آویتن یعنی د جد دبستان سرتای ناوین آمدای هم پیمانگه هم زانینگه همینها برانشی خو ام دبیجن یعنی دکن به کردیجی یعنی بار یعنی ام بیجن گاون گلکی مزنو پیروز هاتن آویتن یعنی دوی ام جی هر کس اجبا خود یعنی ام کاری هر یک مکاری سازی که تام اجمتی خسن گو ام بکن حتی گو ام کاربن و پرورده خو ام نسکنین یعنی تم پیوستیام پرورده هی گو ام پیش بخن و دی ساجی دوی روشا گو ام تیرا درباس بن یعنی ان شاء الله دمک و بداوی به دی سان وگرن دبستانی خمالی خو بله ام جی دوی هیوی دم راستی هون جی خباته که پیروز دن مشاندن هیویا سرکفتن اجبو خباته و ام گلک سپاس کن هون ایرو بون میوان برنامه ما و دم خواج مره وقتان هفسروکا دسته پرورده لهریم جزیره ما مستروحات خرید گلک سپاس بله هر هاف سروک ریوبریا دبستان آکانتونا قامشلو ما مستگوران شاکر گلک سپاس جواتن سپاس بتوجی بله تماشاوان هیجا و المامسته ام گهدار کر بهیفیا گمالباتی ما جبو خواندنه کی بتندرست و سرکفتی اف پروژه تکواری سرکفتنه ده هون خودی لوان شیرتان در کهون و نوان گهدار بکن و پیک بینن بهیفیا کجاره کدن برنامه کدن اندیسا به هفره بن میوان نو مجاره کنو بمید ناو خیر و خوشیه ده روش باش